Smije se trudnice voziti bicikl? Načelno ne. Samo one trudnice koje su se prije vozile i imaju dobro iskustvo u vožnji bicikla mogu nastaviti se voziti biciklom. I to ako nemaju neke komplikacije tipa mučnine i povraćanja, ove koje to imaju, apsolutno treba izbjegavati zbog slabosti i nemogućnosti održavanja ravnoteže i većem sklonosti padovima. Drugi trimestar trudnice koje su inače vozile bicikl mogu voziti po određenim svojim rutama koje su navikle uz veliki oprez, hidraciju i izbjegavanje sunca. Preporučuje se eventualno manje rute. A u trećem tromjesečju ne bi trebalo voziti bicikl zato što dolazi do promjena težišta tijela i pada tlaka, tako da može doći do učestalih padova sa bicikla koji mogu biti fatalni. Prema tome to apsolutno treba izbjegavati.